urwera wumva akantu kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwebwe muri temple y'Imana ngo umuntu muzi ko muri temple y'Imana muri rusengero hari abantu bubaha aya mazu gusoma uko bari imbere yabo hari abantu bazi ko ingoro y'Imana ari aya mazu birirwa neza ngo nyubakira inzu imeze gute nabo babojeyo ariko Imana yahisemo kutubamo twebwe haleluya data yahisemo kuza shaka biyumvira Imana yaremye amagalagisi nimba ari 100 miliyari galagisi ibintu byose tutabona babo badekuvura amaplanete n'ibiki cyangwa ibyo bintu byose Imana yabiremye ntiyite no kuja kubibawe kaza kuba muri wewe cyangwa ngana n'umuntu w'agaciro si inzu hano duhurira badusenge turayubaha ni byiza nitamapepe mushora hasi n'ibiki n'ibicupa by'amazi oya turayubaha mugabo imibiri yacu irakomeye cyane gusumba aya mazu kuko iyi nzu niyo abaje nariho wowe utariho ngo tuza kuyisengeramo Imana yahisemo kuza kukubamo uri temple y'Imana n'isezerano rya kera temple y'igizwe n'ibice bitatu bikuru ikice cya mbere cyitwa mu kwinjira muri papa aho abantu bose baje gutanga ibimazi umunsi utanga ibimazi bahagarara nibo bashikira iyo papa ishaka kugereranya n'uyu mubiri wawe abantu bakuravira umubiri wawe bo babona ko wowe uyu mubiri mugabo wo kuri nabisi wewe wowe kuri urindana rero hagacabaho n'ahantu hitwa ngo ahera aho abaherezi bose bahagarara batanga ibimazi nta wundi muntu yashaka kuhashika atari umuherezi dushaka kuhagereranya n'umushaha w'ibyiyumviro by'umuntu ntabwo ashaka gushikayo nta wundi ashaka kuhabona nta muntu ashaka kuba kwinjira mu byiyumviro byawe ariko Imana yo yashaka kwinjira mu byiyumviro byawe Yesu ashaka kwinjira mu byiyumviro byawe haleluya ijambo ry'Imana ashaka kupenetra mu byiyumviro byawe hanyuma hagacabaho n'ahandi hitwa ngo ahera cyangwa ahera cyane ntabwo yafite uburenganzira bwo kwinjirayo atari umuherezi mukuru ni isezerano rya kera ni isezerano rishasha tubona ko Yesu Kristo ari umuherezi w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki yinjirana amaraso yiwe ahera mu mutima w'Imana mu ijuru ayashikana ibihe bidashira aradepoza aragaruka kugira ngo abe muri twebwe rero Imana data yatanze Yesu Kristo ngo abe ahera muri twebwe mu mpemu zacu haleluya rero Imana data iba muri mpemu zacu biciye muri mpemu yari muri Yesu Kristo iba muri twebwe rero imibiri yacu hamwe n'ibyibiro byacu biteza kuba conforme y'icyo turi muri twebwe rero twebwe turi temple y'Imana turi abantu b'agaciro rero imibiri yacu tuyubaha tuyiha agaciro cyane tuyifata neza kubera Imana data iba muri twebwe ariko hari ibanga twebweje cyangwa yumvira Imana iratangaje Imana iba muri jewe iba muri uyu iba muri ujya iba muri ujya iba muri ujya iba muri wewe cyangwa yumvira Imana y'imeze iba mu bantu bose bicaye ngaha abari mu bihugu bitandukanye iba muri abantu bose bari ku isi iba muri cyangwa yumvira Imana yahisemo kuza kwa muri wewe Imana data umuremyi w'ijuru n'isi nicyo gituma udakwiye kuba wisuzugura udakwiye kuba wigaya udakwiye kuba wumva ko atacumaze udakwiye kuba wumva ko atazovamo abantu bashobora babwira atazovamo ariko barakivuye mu kwimana muri wewe haleluya turi abantu b'agaciro ko Imana data yagerereye mu mitima yacu iyi niyo kristianisme rero nibwo buzima bwa Kristo aho Imana data iba muri twebwe aho tugendana temple y'Imana turi temple y'Imana Imana aho turi hose igendana presence yayo iba kuri twebwe mu buzima bwacu ntitubona presence y'Imana iba kuri twebwe abataramenya icyo bari barondera presence y'Imana abazi icyo bari presence y'Imana baramenye ko bayigendana ibi biratandukana no gutahura ku bantu igihe muzi ishengero minevamu bombeje bivandinde oya ishengero n'abangiza Yesu Kristo umubiri wa Kristo dusome Petero wa mbere kabiri murongo wa 10 turi hano turasoma kugira ngo twumve ijambo kandi dufite n'ijambo ritigishwa by'ukuri Petero wa mbere kabiri murongo wa 9 no wa 10 avuga ngo ariko mwaho mwumve muri ubwoko bwatoranije mwumve Israeli niwe Imana yatoranije ariko no munsi Imana yabihinduye muri ubwoko bwatoranije mukoranije kuba abami n'abaherezi mwumve muri ubwoko bwatoranije mukoranije kuba abami n'abaherezi abami vous êtes des rois no munsi murabami haleluya turabami n'abaherezi mbega duhereza iki duhereza ibimazi by'amashimwe
dutanga imazi y'amashimwe ku Mana biriva muri mu Bible cyangwa mu Mashuri gatanu dutanga imazi y'amashimwe n'akanwa kacu ngo continuellement tudahagaritse dutanga imazi y'amashimwe no munsi dutanga imbere y'Imana imazi y'amashimwe kuko turi abantu b'abaherezi abaherezi b'ibihe bidashira rero twabonye yuko bakira ingabire y'ubuntu bw'Imana no kugororoka bazobaho ku isi nk'abandi bashobora Yesu Kristo turabona turategeka turaganza turahindura ibintu reka ndababwire yaba jawe nawe tutariho ku isi isi n'ibihano uno munsi isi hari nta jawe nawe tuhari politike y'isi igenda neza twaje nawe tuhari maze dusenga tugahindura ibintu tutahari ibintu bizogenda neza tukaja kubihanga innocent abandi n'abaherezi ngo muri hanga ryera haleluya turi hanga ryera abantu bashiraho kubinyego yiharije murumva abantu bashyize apa bashaka umuco wayo utangaje haleluya amen yatukuye mu mwiza idushira mu muco kugira ngo dushake kukwiragiza bishimye byo duhamagara nico gituma turi hanga ryera turi na sosiyete twaratoranijwe uramutse rero hari abantu bigisha ngo Israeli ngo yarasubiye n'ishengero oya Israeli ishengero n'ishengero twebwe turabajuri twebwe namaze kwanga n'icyo turabajuri twebwe turabajuri twebwe turabana n'Imana muri Yesu amen Bwana Yesu asifiwe amen haleluya amen turi hanga ryera kubera turabera rero umuntu ntagende yikipabiliza ntugende gucira imanza niwemere ijwi gucira urubanza mu buzima bwa Yesu amen urubanza rwose rwaciye Kristo yarabwikoreye yarabwikoreye nta kondanasiyo ku buzima bwawe nta rubanza ku buzima bwawe urwera kuko Imana bikugize muri Kristo Yesu dukora ibyera rero turabera si ibyo dukora tugira icyo turi abo icyo turi bituma dukora biratandukanye cyane turi icyo turi jewe muri by'abantu kubera n'umuntu yaba n'igikoko muri ibikoko muri umuntu twavuga nk'abantu si ibyo nkora bituma mba ahubwo ibyo nibyo bituma nkora kugira ngo bazobyigishaho rero ikintu nagira nangirizeko ni uko Imana yamaze kutweza ibihe bidashira iki ni ikintu ni ibanga rikomeye cyane ndashaka ko twakira abaheburayo igice cy'icumi abaheburayo igice cy'icumi umurongo w'icumi n'umurongo ibihano yahita ku buzima bwawe ntubeho wicira urubanza abaheburayo igice cy'umurongo w'icumi n'umurongo wa 14 havuga ngo ubwo kugomba kwayo niko kwatumye twezwa niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe niwe gusa ubwo kugomba kwayo volonté y'Imana nuko twezwa rero kugomba kwayo volonté y'Imana kwatumye Yesu aza gutanga umubiri wiwe atanga ikimazi cy'umubiri wiwe rimwe rizima hazoza aho gutanga ibimazi byaramaze kurangira ariko umusaraba yakoze ngo wiki byose bigize iki byose byarangiye afata ikimazi cy'umubiri wiwe aragitanga agitanga rimwe rizima kugira ngo nitwamwizera tubantu twera ngo mpamwe twezwa kubera Yesu yatanzwe rimwe rizima hazobora gutangwa Yesu Kristo isazo rya kabiri batanga ibimazi umurongo wa mbere ni kuvuga mu gice cy'icumi umurongo wa mbere wa kabiri ko baguma bibuka ibyaha bamaze conscience kubibuka urabona umuntu dukunda kuganduka urabibona umuntu arapfa tuganira indwi hanyuma ibihe tugaca ku mazi duce ku mazi batanga gutanga amasuka bitabiriye gutanga amasuka baba ari ibintu by'ikirundi biri complicated ese niba bagandaye tubigezanye kuri vrema niba bagandaye umuvyeyi baramubuze ko ari bakoma bagandaye ariko bashobora namwibagira benshi bamushika n'umuntu ku mpanda cyangwa bagira ko umuntu tumwibuka kiri okay tukunda kuganduka kwibuka rero abantu bakunda no kuguma bibuka ibyaha byabo baguma byibuka baguma babiganduka ko babyibuka bakurazi ko nashaka gukizwa ngo yihana ibyaha yahari bihari aho yihana ibyaha basenga mana ndabarira bari iki cya kinga rya nuze nagize n'ibimana rero umuntu aba yumva ko Imana ibyaha byataye abanyuma ko ibintu yakoze ari umwana ari inkumi ari umusore Imana itari wabari yakijijwe byumviye kubera kutamenya ko Kristo yamutangiye ikimazi
nouvelle byaragitanze kuko ubuzima bwawe. Haleluya. Imana umurongo wa 14 ni umurongo ukomeye cyane. Kuko ikimaze kimwe ariko yatunganishije rwose abezwa ukazoshiza ryari ibihe bidashira. Sinzi umuntu usoma mu Gifaransa y'ibyose. Ikimaze kimwe nicyo yatunganishije rwose abezwa. Abezwa ni bande? Jewe nawe. Ngo ugashiza ryari ibihe bidashira. Badusome mu Gifaransa y'ibyose. Kuri 10 umurongo w'icumi uca ku murongo wa 14 mu Gifaransa. Tunyarukiriza tunasubira mu Gifaransa. Que nous sommes sanctifiés. Que nous sommes sanctifiés. Nous sommes présents. Alléluia. Ni muri kubu. Nous sommes sanctifiés. Turakiri no munsi. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alléluia. Turejejwe rimwe rizima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay. Hii sura ya 14 leo. Car par une seule offrande, Par une seule offrande, il a amené à la perfection. il a amené à la perfection. Alléluia. Yakuzanye kuba abantu bari parfait, batacho bahagije, atacho babuze, abantu batunganye. Yatuzanye nico kimaze cyo rimwe rizima yatujanye. Bizanye yakera abantu kuba gutashe. Ariko Yesu yarabikoze rimwe rizima. Nico kimaze gifise effect ingaruka kubihe bidashira. Amen. Haleluya. Usomeze bana. Il a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Avec yabaze gutungana rwose bandashira. Une fois pour toutes. Rero mutima turondera kweza turabifise. Ikibazo gifise no bakizo benshi bazi ko gihe bavuze mu maso Yesu atujeko ari wacanye kabere. Uko no kutamenya. Ni manke yikumenya ijambo. Amaso ya Yesu turiko continuellement. Muheburayo igice cya 28 barayivuga. Ku murongo wa 14 Muheburayo kandi barayivuga. Yuko amaso ya Kristo Yesu amatweza conscience zacu. Amatweza ibyindiro byacu. Arahari by'amatweza ari muri twebwe. Ntabwo tuva mu bageni. Amaso ya Kristo turiko na kwijana cyo turabera. Atamasa hari na kwezo kuba kuhana. Unufa turabera. Amaso ya amatweza conscience abayiburayo cyo mu 14 zo gusoma. Numero ukomeye cyane. Uva ko amasengesho turiko suko twavuze ngo muraje tweze. Turejejwe turiko. Ari twamaze kugenda no kwezi. Nicyo kibazo dufise mu kisanizwe. Twamaze kugenderaho. Bituganira mu Waroma 3:18 na 22. Hatugenze yuko twebwe turi mwazi kugoroka. Usome Stade de Justice. Romains 18. Haba Romains 22. Hatugenze yuko turabaja b'Imana. Uruho ni bibi turabaesclave kugororoka n'abaesclave b'Imana. Bari bakamukora Imana ishaka duse idazite yabo twe turabera. Abaza baramubwiye abantu ngo bari mu byaha oyahe. Aho bari tuzobaza n'icyaha ko izabazo bitatugazo bazo no bw'Imana. Abo no gatandatu no 14. Ndetse turabera cyo dukora icyabera. Abasa bisatu ko continuellement turi ko benda. Hana batwikiriza injyamaraso. Inja sirivu, inja mzumba sirivu. Maana zinja zacu tukija maraso maana. Zavuye mwisi yanduye maana. Kaya turambiye maana. Rero nzeza maraso ya kutamenya cyane. Ababebe no basenga mu kibuga. Ya maraso yameretse kubwinja n'amazu y'imiduka. Yameretse kubwicana n'abantu. Nzeza maraso. Dushima. Hari ibintu byo guhindura ko iyo wizariye yo ubaho nawe. Ibintu bitonya birahinduka ukuntu abaho. Bitonya. Kandi basubire. Amaraso Yesu yameretse kubwinja. Kubw'imiduga kubw'amazu. Yameretse kubw'ibyaha n'abantu. Uvuga ngo cyamere. Muraryoshe cyangwa uramutse mutaye muryohewe. Bwana Yesu asifiwe. Muryohewe agakiza kandi. Muhinduke mentalite zawe. Ubuzima buraryoshe. Iyi niyo Kristo rero. Nibwo buzima bwa Kristo. Nibwo buzima aho Kristo akora muri twebwe. Ibyo byose bihagaze muri Kristo bindukiye ukwezi. Ile noto sanctification. Ugusantification si wawe ya Kristo. Njo tumutoza kwifunagura ngo wimenagure ngo wiyice wiyabura witabagure. Hato ukongera kandi cyo ugabanya ukwezi kwisana kwizo Yesu. Imana gusaba kubigenderamo parafu. Haleluya. Haleluya. None genda mu kwizera nibyo sera mu buzima bwawe. Rero favela y'Imana ku buzima bwawe. Wamaze guheza ngo mubwo mutyamene basi. Amen.
reka duhaguruke dushime Imana dushime Imana dushime mpemu wa Kristo mu buzima bwacu umushimira gusenga muzakama kawe tuzakama kawe utazi gushima ukabugire neza kwa ugize uwegere bidashira ko yakubabariye kwa muhaye byose umwana wawe akunda Yesu Kristo nta kintu hajije mu buzima shima kwa ugize uwera ndazi kubasha kandi kurahindura ubuzima bwawe kano kanya ndazi ko ibyaha ariko bashimira kano kanya byaha mu izina rya Yesu ndagana zazi kuboshe ndazi kubasha kwinjira mu bya Kristo nuko barahindura ivyumviro byawe haleluya ushima Imana ku buzima bwawe utaziye uvuga mu ndimi uduze ibyawe utinya abantu nta muntu wari yaruhamvu bwawe kuko ndagushima mwene wa Kristo ndagushima utamaye wamaye byose ubuzima bwawe burakura muri jewe ufise ubuzima bw'Imana muri wewe ndagushima mwami w'abantu ndagushima Yesu ndashima ko wamenye ukwezo kugororoka Mana ndashima ndari utamaye Mana ndashima ubishengero byawe Mana urahindura ndashima ko imitima y'abantu urakiza ndashima ubushobozi n'ububasha bwawe bwera roko bosekerebe ya shekari ya sonde ya doria ndagushima Mana mubasha ndagushima yuko ijambo ryawe risurahinde mu gihugu cyacu Mana ndagushima ko ikambo ry'umuntu ryaguzo ryashize mu gihugu cyacu Mana aho ishengero ryawe cyangwa itumbere Mana wabuze ngo uzamenye ukuri mama w'ijambo ryawe uzamenye ukuri kuri kwa mwitegereje Mana ingwara zikira mu izina rya Yesu ijambo ryawe tubwira mu mwami wa Kristo umaza mwami wa Kristo ngo tuzo kwapfuye wani baba muri mwebwe bazosubiza imyanya Bibiliya ikora azasaba ubuzima haleluya kandi nasaba ko ingwara zikira mu izina rya Yesu ababasha babohoke Mana abananiwe bazuke Mana amahoro n'umunezero bya Kristo biganza imitima yacu Mana oh Mana ndagwaye ishimwe n'icyubahiro ndagushima Mana ko buri wese ari ngaha ndagushima ko abantu bose bari ngaha Mana ukagira neza uriko urahindura amantalite zabo uriko urahindura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo reka umuntu bwawe bwangiza cyacu Mana reka umuntu bwawe bwandushengero ry'uburundi Mana twasenyesha ry'uburundi muri kamere mu izina rya Yesu Kristo twakenera Mana ushengero rikabuke Mana tufanishe imitima hamwe n'inama Mana kuduhindura mu izina rya Yesu ukangura abapasitori ukangura abaminisiteri ukangura amashengero ukangura abantu Mana ukangura amaradiyo n'amateleviziyo mu Kristo Mana mu bubasha bwawe bwera uhindure ibintu Mana aho ubasha ubushobozi bw'ijambo buzogaragara aho tuzovuga amajambo y'ubwenge bwacu Mana tuzovuga amajambo y'ububasha bw'ijambo bwawe bwera aho ingwara zokira aho bitanga ubwenge ariko ijambo rizobizoye ritabaza gutumiza mu izina rya Yesu Kristo nawe turaguhaye ishimwe turagushima kuri mugoroba mwiza Mana turaguhaye amashimwe menshi Mwami wacu turaguhaye ishimwe rwose Mana turaza bigomba kuri mwami wa Yesu Kristo icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu haleluya amen ndanezerewe cyane n'amantangariyo nkubonye